Da ni'n Menter Môn wedi bod yn cydweithio hefo Llywodraeth Cymru mwyn peilota cyfres o 4G routers ar gyfer unigolion sydd wedi bod yn gorfod gweithio o adra yn ystod lockdown i ddarparu gwasanaethau hanfodol, ond hefyd i gymunedau sydd wedi bod yn darparu gwasanaethau yn lleol. Da ni'n byw mewn ffarm sydd oddeutu milltir o'r Lôn Fawr. Mae'n waith i mwyaf sydyn mynd yn hollol ddibynnol ar y we, ar y cysylltiad o gennym ni, oedd am ddigon gry i gefnogi fi i wneud yn waith ac i'r ddau blant sy'n yr ysgol ar y funud i wneud i gwaith nhw chwaith. Felly mae router di helpu o ran bod y plant yn gallu cario ymlaen efo'i gwaith ysgol. One of the problems we face here is we've got a very old building with very thick stone walls. Coupled with the fact that the phone signal in the village isn't the strongest, that left us with a problem of quite poor internet access. We now want to introduce a system of contactless payments, and this new router is going to be wonderful for helping us with that. So the new router allows us to take the internet from the mobile phone signal outside the building and bring that down through an Ethernet wire into an internal hub, where we can then present the signal as a Wi-Fi signal within the cafe. Now allows us to use our contactless technology. This solution has to be adopted in the long term because there's no other way of providing internet in this area. Fyswn i'n bendant yn argymell 4G router i eraill efo sefyllfa debyg i fi neu sefyllfa adra annan rheidiol i bod nhw'n cael cysylltiad y we. Y gobaith ydy bod ni'n ymestyn ar y ddarpariaeth yma ac felly da ni'n croesawu unrhyw un sydd yn parhau i gael anawstera o ran i cysylltiad band eang i gysylltu hefo ni i weld os fysach chi'n gymwys i dderbyn un o routers.